Biyag ti tao. Bintong, agsagana ka, tada papanan tayo intong bigat. Sa dinaw, Uncle. Agbits tayo, hintay mamat ag-relax. Tapno, may relax mo ti panunot sag paminsan. Sana puro trabaho. Ay katwin Uncle. Kun tapno, makapasyar ka man mat, Bintong. Ipasyar da ka man mat. Win, Uncle. Oray, di kanto agbalo ni ti bado mo. Tagumatang tayon to iti bado mi ti papanan tayo. Ha? Kat, win Uncle. Wala. Check upom to nga raw da na yung bagtaylugan. Win, Uncle. Ay, wan gayam. At to yun ti swildom. Pasensya ata, medyo na-delay. Okay lang, Uncle. Bentong, isadeng mo man iti batog ti store. Gumata nga kiti danom tani mawawak. Win, Uncle. Ala, Floro lakay, kuyugan na kagumatang. Sige, bumabata nga rudan, Dura, baka... Ay, na. Ay, makaginawa pa ititawa na kainom. Wan nga raw, baka... Nan, lukatam man ta pizza, ta mangan taman, ay mabisina. Sige, mabitlaang. Agday ta. Nalukatanan. Mayat to'y plibura pinili ma, baka... Mangantan. Sagay sa dalay ti danom ti ginatang da. Naimas. Kun, di da pa iyo format ti kang kaninda. Mangmanganda. Naimas. Mabisbisinak nita. Mang kalaog lakay. Makain ino kumakon. Ay, di dak pa ikan. Uray danom la kuma. Si Kangay, Bentong. Di ka bumaba. Di ka mapan gumatang iti inuman kan kanam. Di ka mabisin. Inkamat gumatang iti danom kan merienda ma. Ta, intad kumatan ti swildom ka anakan. Wen Uncle. Inak gumatangay. Agluto ka pa yan niya, Bintang. Sakan to aglangaw. No, malutom amin na balon tayaw. Sakan to mapanaglangaw, anya. Wen Uncle. Floro, lakay. Intag languyan. Ay, wan, bakit? Intan. Mala, agan anus ka, Bintang. Taag shopping tayo to no malpas tayo nga aglangaw. Adda na pinta sa pagshoppingan dito a lugar. Sige, agluto ka. Dala sa bali a pagtrabaho. Panawa kong daw litag. Grabe mo, ti pampamayan da kada tao. Diyay laag namnam ay tamuda. Ipatrabaho da amin kanyak. Oray ko ma, no dakkel ti sweldo kada kwada, kas driver da. Ngam nagbasit mo't nga raw. Ay, kunada, umay kami ag-enjoy. Ngam isuda mo't laang tagin-enjoy, kan agri-relax. Tamabambanugak mo dito niyag trabaho. Gumatang tayo iti short pan kan badom. Saanan antay, tag tip-tipidak nga main. Diyak kaya taggastaos. Ay na, di ka kadagdanag. Da kami tagbayad. Mangpili ka niti may sa short pan, kan may sa t-shirt. Agyaman na kantay. Oh, daytoy ti kayat kaw. Nay, sagmamano day ta. Nan, kita man ti tag price na. Adtoy antay. Ni, 400 mo ti t-shirt. Nangina. Ha? Dito ti pagpilyam, dito'y baba. Sagsasangagasusot laeng dito'y. Ganda iti short pan. Sagsi 50. Dito'y ti pagpilyam. Ha? Ala, agpili kan. Sagay sa laeng, wun. Wine, antay. Ang sige, mabalin mo't kidya mga laka dita sagpo 400 a t-shirt. Basta may sa laeng, wun. Wine, antay. Antay. Awan mo tuntay ginatang yu abadaw. Anya,
Langikam. Dito'y matlalugan, antay. Apay, pinanawa maya tulugan itay. Wan ata, binaunak ng Uncle iti agim matang. Ay na. Ay, tinakaw da siguron. Napukaw amin. Saan, antay? Diyay laang sagpo 400 tinala da. Anya, ay sayang. Ay, wan nga rod, antay. Sayang na talaga. Simbangput kay magaya man na nagpasya rin san bentong. Wan, insan pimya. Kahit kumusta ti pa nagpasya yung ay. Nag-enjoy kayo umutlaang insan. Nagadumot ti post niya antidura ti Facebook na. Iso dalang ati naginjaw, insan. Ha? Tapay mat. Kadwada ka mat. Makabandog matagmanihaw. Ay, one matkit di ah. Ang at least nakapasyar ka. Kan, impus mo nantidura jibado kan short pant aginatang na para kan ka. Anya? Kat amom ti caption na itipos na. Anya nga, insan. Regalo me iti kaanakan mi a driver me. Ha? Inggatangan mi iti bado na. Kunana. Anya? Ay, una yan. Apay, masapol aya mapanda ipupusti kasta. Ado nga ro din nag-comment. Sana all kung kunada. Ha? Umapaldakin ka tayong gatangan da kay tibadom. Nuamok lang kumakasta. Diyak kuman inalala da diya ba daw? Ha? Day takot sagsasagasot kan sagsi 50 ti pupusdan. Ha? Kasta lang ti presyo dagi jay? Wan insan. Ay, sana pa'y laimpos nga rod. Napukaw pa ije maysa. Napukaw? Ay, mimpopos na pa'y lang nga rod. Ngarod ah. Nakapukawan na nga eh. Ijay mo't lang ah. At dan sa kano nakastruk iti lugan. Ta saan ana ilak. Anya? Ay, sayang nga rod ah. Ijay pa imot kurkurson hatak tinapukaw insan. Anyan? Ipaspasikat man la daan ti Facebook ng gatangan da kay tibadom. Gam napukaw mo ti daduma. Sagsasangagasaut kan sagsisingkwinta pa. Lakay, kita man na ito'y. Ipadas mo. Ha? Ay nangalaam nga di taapan talaod. Napintas ma. Inalaki jay nagshoppingan tayo. Sa mamanuday tangay. Awan, libre. Libre. Asinaw, tinangilibre kon ka. Di ka nadlaw, ajak binayadan. Ha? Impalaran ko lang ay balaybay dito abagak. Sa akrimwariti pagtagilakwan. Gamsaan mo tanadlaw. Anya? Nalaing kamot gayam nga gilibas, bakay. Katwan na, sakpay mati ko nam. Bagbagay mo lakit di daytoy. Mala, ta isuot kon to no bigat. Papanam no bigat. At datin darak akasar, bakit inakagpakita ta kababain mat no paayag ta awis da. Umayak mat. Ha? Agad si ka ano sumurot ka. At damat kitilugan. Mapantang araw. Nakasaganan tilugan, bintaw. Mapantayaw. Uy nanggal. Ha? Ti insuot ni Uncle Labadaw. Kasla, isuot tinapukaw at t-shirt kaw ginatang may kinantay. Ay, Bentong! Apakas tauna panangkita mitibado na uncle mo. ha? Antay. Kapadpada na nga may tay ginatang tayo at t-shirt kaw. Agad, gaputa kapadpada na. At apumon nga isuday ta. Ha? Ay, saan mo't antay? Kat no sagay sa kayo iti ginatang ko. Isungagpada kayo. Wara ka mo't ngamin, iso na pukaw. Pinukaw mo mo't jay sagpo 400 na ginatang ko. Nagninapay mo't nga rod. Ha? Nala, di mo kita-kitaan tabado na uncle mo. Agmaneho kakit din. Tayintay makipangan ni jay kasara. As usual. Adda aklat tamanan dito'y lugan ang mga oray kada angkel kan antay. Nabilang mo't lagayam ti sumrek dita restaurant kapag kasaran di atindaran da. Iso ajak nakastrike.
Ay na. Itayak pa mabisbisin dito ayan tilugan. Didak pa'y malagip nga umay kitaan mo da angkel kan antay. Ay. Inak man lamang kita niti mabalin ko apanganan. At dapay matkidi kwartak dito ya. Isom, ti paggatang kaw. Bentong, ada ginatang ko sapatos mo. Ipadas mo. Ha? Ay, mabitlaang antay. Up. Nay, Oh. eksakto mo't gayam. Medyo nalawlaw antay. At the basit allowance na. Ay na, silsilam tulangan iti kapas, no papel, no iso. Basit laeng mo't. Antay? Ket, anya ti bagam ngay. Thank you, ante. Kasta surwam dag thank you. No, adagatangan mi para ken ka. Taman mano ti amo, akas ka na kami. Ngay gatangan dati babaw nanday ti kagawaan. Un nga rod, antay. Angam, kasla, daan da ito ya. Wag-wag ka di da ito, antay. Uray wagwag, ta original. Ha? Ananom ti brand new, no saan mo ta signatured. Uray wagwag day ta original. Kita mo ti tatak na tay sikat na brand na ita. Kan uray wagwag, tanangin Ha? Amom no mano ti pinanggatang ko. Mano nga, antay. Sa nga ribu. Ay, nagngina mo tayo. Kat daanan, antay. Nangina, ta branded kat nga rod. Eh? Uray daan, basta branded. No, gatangam iti brand new ti kasta, 5,000 dayta. Isungag yaman ka, makasapatos kay ti branded. Ay, gayam. Di mo mampay ikatenta sapatos mo, ta picturak man pay. Ha? Sige, agpwisto ka. Kasta. Up. 1, 2, 3. Aday ta. Ha? Mabalin mo nga ikaten. Agtrabaho ka. Bintong, kalakan. Inggatangan kay t-shirt pan mo. Ay, thank you, uncle. Ay, wanam day ta shirt pan, ta nangina day ta. Ha? Sagmamano nga, uncle. Sag pa 500 day ta. Nay, nagnginan. Ay katwan mangtudak lang arudan na lakapay. Tay nanginan tapno di mo matkon ko na. Uncle? Kat, anyat ibagam nga ay. Ha? Thank you, uncle. Welcome, kanakan. Hawan mo't siguro ti makunam kada kami kiniantem. Tasan kami mo't anaibot. Naparabor kami ngagpadpada. Sana ya. Le, wen ko nam bintong. Wan? Uncle? Tanuan niya ti kanan me kat kadamay. Kanuan niya ti balor ti bado may. Isumat ti balor ti badom. Sana ya. Ha? Wen ko na muna. Wan? Uncle? Insan, adamam mo timpos ni Auntie Dora ginatang nan para kan ka. Ha? Anya nga impos na, insan? Jay sapatos maginatang ni Auntie. Kanja ginatang ni Uncle Flora short pan mo. Ha? Pati presyo, ingkabil day jay. Anya? Jay balor jay sapatos, sangaribaw. Kat jay mat short pant, 500. Detalyado sika. Ulbud daki di Kunada sa nga ribo di sapatos. Ngam nakitak di price na itayan titapan na. Sangag asot mat. Anya? Kantay shirt pan. Saksi 50 laeng. Ni, isu mangagpay so day ta jay impos ni Auntie a short pan. Day ta inusar mo. Sagmamano day ta ako nam. 50 nga road. Ni, kat sa kunada 500. Ha? Kuslo di mo ti style da uncle kan antay. Ibagada sa nga ribo ti 100. Nayunan day ti may sa asiraw ti presyo ti katangan da. Ay, una yun? Di dalagbay ni tikas di nga raramidan da. Ipaspasin dayag da nga gatangan da kay ti kawis mo.
Ibagbagada pa ang nginginaan na kawis ngam saan matgayam. No adala ko masabali pagtrabahwak. Pumanaw akong itayan da insan. Nagriga mga ruti sumapul iti pagtrabahuan itan insan. Nang runa kadatangawan nagadalan na. Ay, huwan nga rot Iso nga anusak pa insan. Naimbag to lano adda sa bali pagtrabahwak. Ay na. Nabsuga ka. Ay, uray siyak nga rod, Floro. Naimas di sindata dito yung restaurant. Ay, wen. Anyat ka na ni Bentong ngay. Mabisin lakit di day jayan nga gururay di parking lot. Hindi mo ko na take out ka. Ay sayang ti kwarta. Ket, anyat ka na ngay. Yalam na tan iti subsobra iti restaurant. Tadya man Ada na bati at taraon iti bangir alamisaan. Ay, nagadupay lang na Inkalaan ta isupot ta. Aniya? Daytan, titik out ta akanan jika nakak. Ha? Ay sus. Nakitak tinangan itay dita. Nagdugyot amangan. Inamamulan na pa'y amin nagitakar niya na bati da. Kate? Ni Bentong matimangan, si Kaya. Ha? Ay sige, mabitla nga rod. Inak dumawat iti supot da dito yung restaurant. Surutak man da angkel kan ante dito restaurant. Nagbayag da. Mabisina kon. Ay. Dagi chay damat kaya man. Timakderdan. Ne? Imakar ni ante ti bangir alamisaan. Isup-supot na dagiti tudda iti bangir alamisaan. Sa bali mati lamisaan ang nagkapon da. Kanin siguro ti aso di isup-supot da tudda ti customer. Urayik ida dito yan. Adtoy, Bentong. Kanam day ta. In-take out may parakan ka. Ha? Di insupot damat iti bangir alamisaan ti bagbagada nga in-take out da. Ne, awata mun. Ta, mangan kan. Adto yun. Ta, inak managpalas. Lukatak man na ito. Tultulang mat na gito'y. Adamot natin na. Ngam, adain na po na. Adamot lasag. Ngam, basay. Naglukon da gito'y akabalay. Anyat pagkitkitaan da kanyak. Asaw? Kanan ti aso mo tayo tayo. Amukon. Jak ibeleng day toy. Iduling ka. Nakaluto kan, Bentong. Mabisina kun. Agar mo sartayon, Bentong. Wenang kal. Antay. Agar mo sartayon. Nakagawak pa yan. Mangantayon. Nay, anya ngay deta inda sarmaw. Pinaglalaok mo matitultulang. Natengkas katain na po yan. Wenang kal. Indadang ko tay in-take out yung akanak ko ma. Ay, nagloko kan. Anyat pagkitkitaam ka na kami kinaangkal mo. Aso. Kahit, da kayo ngay antay, angkal. Anya mo ti pagkitkitaan nyo kanya ngay. Ha? Nakarkaro pa'y siguro ngam asaw ti pagkitkitaan nyo kanyak. Agul uli mo kaklaan, antay, angkal. Ngam aglablabos kayaon. Ket pasensya kayaon na inaramid ko ti kastaw. Takayat ko lang iparik na ti parparik na yo kanyak, antay, angkal. Ala, padasin yung ipaunag day takas lakanan ti asaw. No anyamot ti marik nayaw, antay, angkal. Ulitag tagkid daw iti dispenser kada kayaw, antay, angkal. Ngam kayat ko la amang rik na kayaw. Iso nga inaramid ko ti kastaw. Ket alag mo tanda ito agundaway ngagpakada akon kada kayaw. Ha? Ay. Apay ngaya pumanaw ka. Asino nga'y ti kadwamin.
Pumanaw akaw nantay. Tadan sa balya pagtrabahwak. Pasensya ka, no, ada di mo nagustuhan nga naramid mi kinantay. Ay, suray, kaanakaan, kahit pangasim, di ka kumapumampanaw. Ay, awan ka duwa mi kinantin diti balay. Biyag, di tao. Sing sing, nepa sing. Ha? Nabartak man ni Lola? Doon mo. Kaniya. Janain, hayamaw. Janain. Awan ni Nanang, Lola. Napanijay Plaza. Anya man tinaramid na ijay blasa. Masikog rumalan. Ha? Garampang rajay nga inam. Nagngato ti harapap ko kang kuwanay day. Ngam nagpasikukidin ti jas kaya babae. Tirigat na awan may parang nang amam. Isu nga ampang jay inam. Anya man ti bagbagam ditan ako maun. Bakay, nabartak ka man nga minay. Kat, nagreklamo ka no nabarto ka ka. Agdaw-daw, ta kaya iti pagbarbartak ko ka. Wartak ti pagbisbisyaw. Kanuray, ti kang kanam, kwartak matlaang. Ay, siya kamin ti paggap-gapuan na. Ay, inkakit maturugay. Ay, sana ka makaturag. Isi ka ti maturag. No kaya mau? Igawan da kiditi ka nagtamabisinak. Awan pulutan may itaya na ginaw may mabisinak. Ay, igawan dak. No, naong. Sa dinaw, says. Okay, o sige. Urayan dak nga road. Bye. Janain! Apay aya. Plansyaman di ba, Doktor? Rumarak. Rumarak mo. Adalakad ko. Na kayon ati mang plansa. Nita. Siyak ti mang ibabaon kang kasyak mo ti baonam. Kadangarod mat papanak. Di kay makawawa taya. Nita. Anay ko. Apay ngagsipat kayo ngay. Di talat paglaingan nyo. Timang kabil kanya. Wan ta sukir ka nga bain. Pasi ka sakit ti ulo ti papa ibaw. Kat, da kayo ngay. Adang arod mat na imbag ngayon payo kanya kaya. Alaman? Pasig mo ta kabil timpal pala kamyo kanya. Manipod o bingak. Aging ka ita. Tadan anak ko. Kabilan dak pailaang. Di ta kay manlangan. Janain! Kasarsarita ka pailaang. Ang pampanawan na kaun. Mabit man lang. Bastos ka nga na ka. Agpada tayo lang. Da kayo titimawida. Nita, ay na. Sukir at talaga. Bakit ka, Dura? Agbaliw ka kuman. Ay, awan ti rumba nga baliwak. Uray na biswak takwartak mag. Bakay? No awanak, agbyag kayo nga ta. Kat awam matrabahom, nonong. Di ka man kung bisita kanyak sika. Baybayaan na kiti kayat ko nga ramidan. Tapanawan ko mat ti ag-relax. Enjoyak mo ti pensyon ko Tay di sa anak pa'y nagretiraw. Rigat ko amin na riga. Di mo kumamit sa winti kasta. Tatinulungan ka mo iti ang nagtrabahaw. Aglaklako ak mo iti agduduma. Wan! Nga manomatlat mapaglaklakwam idingay. Agbabawi ka na kay asawa iti sana profesional. Nagkamaliak iti inaklon idi. Sayang di profesional ang nagaram kanya kidi balasangak. Iso ko ba ti inaklon ko? Tapno dua kami agpinpensyon ita. Dura. Mami, makapangpanganak iti ice cream. Kwartayo man tagumata nga. Ay, awang kwartak. Ingkamangan itin na po tapno mabsuk ka. Mami, kayat ko ti ice Di ka cream. di makawawat. Awan kwartak ko naklangarudan. Ingkasapulan dyan, ma'am, ta iso ti pagdawatam. Mami, Panawan nak ditoy. Mariribo ka nak.
Nyamot ng tikas ti abiyag. Awanan bay na talaga day siya lalaki. Ay no! Masurunak manan. Sino ti kapay oh, mami? Panawanak man dito kunak! Inkay jay! Darasam! Uwan, mami. Awan ba hindi siya lalaki? Inalilaw nak. Kunana din ang tutuladan tinaramid ti ama ti anak ko. Inalilaw nak mat. San mat lagaya masyak tinobya na? Sige, kagkagawa. Lolo, apay ka na yung agbartag ni Lola. Ay na, bye-bye am ni Lola. Di mo'y kaskaso, apo. Sigurado, Lolo. Ungit manan nga ungit no mabartag. Umwarak sa, Lolo. Ha? Papanam ngay, apaw. Ijay ka roba, Lolo. Mabuti nga. Bautin nak tumanin ni Lola no mabartag. Naguyong. Janaw! Kumatamaan! Janaw! Ha? Apay ka di, Lola. Umasinag ka kaya. Tay-tay ba nga? Darasam! Jano! Umay ka man! Jano! Ha? Ay ayaban ni Mami, Lolo. Janaw! Jano! Ala, mapankan ni ayan ni Mamem. Tasyak ti umasidag ka ni Lola. Wen, Lolo? Kita ang man tinaramid mo. Sinsinan ti pa nagkupin mo itibado ang nalabaan. Jakmat ngamin na mo, Mami. Sorry. Sorry nga! Talaga kit di manal ka. Awan mo nga ubing. Mami? Ala! Ulitam ako pinanda kita. Tarimaanam. Tano saan? Nakarkaro pa'y timaramanam kanyak. Nawatam? Wen, Mami. Wen. Ay. Ay, nonong. Apay na kami suot ka. Adabasol ka. Dito, kasarsarita ka, nonong. Anyat basol ko kunak. Apay akasta ka. Malatingit na naklaan. Dora, bakay. Masya iti apo ko ta. Tapay manan. Gapo iti kinaulpit mo kini Janin nga anak ta. Jay apo ko ta, ti agsagsagrap iti dayta. Aniya. Apay aya. Anya manan ti basol ko. Aming nga aramidam iti anak ta. Ipakpakat na mo iti apo ko ta. Kanayon na buka. Wan. Basol ko manan, nonong. Siyak manan ti sidiram. Bakit kan, Dora? Agbaliw ka kumamutan. Sika ti silaw ti pagtaengan. Sika kumangaroon ti pagtuladan ti kakaisuna nga anak ta. Ang kinadakas mo't dagiti isursurum kenkwana. Agdal na ka man mat. No agsasaw ka, kunamlan na hushustuan ka. Kunamlan na duti kwartam no agsasaw ka. Ha? Makaliplipat ka manan. Siya ti provider iti na ito pagtangan. No siya nagapu kanyak, saan kayo amangan? Dora, Iso di ka man kondisita kanyak. Tawan may tultulong mo, nonong. pagrabangak mo't latakas asawam ti mangpalagipkin ka. Ay, sardang ka. Sardangan na kabagbagaan. Tamok tararamidag. Pare punsaw, awan samot mangipaspasada ijay taksem. Ipasada ka Ha? Sigurado ka, nunong? Kabailampay ti agpasada? Ay, katuwin na, pare. Napigsaak pa, mate. Isu nga ulit at nagpakpakaasikin ka. Ipamanihom langan kanyak ti bakanti atak same. Sige ilakok ko man na dyan. Ang nagbabawi may tay manggatang kuma. Sige, ipasadam nga ruday, nunong. Ay, agyaman na ka, pare punsaw. Agpasada kayo, lolo? Amangan numabanog kayo. Saan? Kabaila ka, Pauk. Kasapulan nga main. Tapno damot pangalaak iti kwartak. Takababain kin ni lulam. Awan pa'y may tultulong ko kinkwana. Amangan no agsakit man ang titumang yo, lolo. Saan, Apok? Di mo nga min ipagbaga, Tapno saan apumaysaw, Apok? Ay, unan niya. Apok. Bagbagaan ka manay, Nwang.
Urayan niya ti makitkita, kin mangmangeng mo kadalula kin mamem. Palabsem ko malatan, wain. Di mo tultuladin dagiti madingar aramiden da. Wain, uwan lolo. Ngam, apay nga tangagpada na uyong dalula kin mami. Kin, kanayon nga gapada. Panunutem latan abo nga laan ti pan nakabannog da dagijay, apo. Isuan na unget da. Saan damot ngagtrab-trabaho, lolo? Apay ko mamabannog da ngay. Ha? Kuha? Mabannog da ngagpaspasyar, apo. Ay, unayain. Talaga dumakdak ka lang to'y apo ka. Adon dagiti mapaliiw na, kadagiti agina. Nanadura, ada ka di pangawi sa kada kayo. Ha? Siya dinaw, Helena. Basta sumurot ka kanyak. Napintas na diya nga lugar. Kasla ka nga day diya langit no. Mapadya samti mapan ijay. Ha? Awo na. Kaano nga ibalasang kaw? Katatan Paginanaan tayo pa titian tayo iti arak. Sa bali mati, buanatan tayo tadta. Ha? Anya day chaya, balasang kaw. Basta, mapadya samto na. Ngamne, agbalon ka iti ado nga kwarta, No awan ti kwartam kat di mo mapadasan da jay. Iso nga masapul nga adi kwartam. Ha? Sige, sana problema na ita. Manaw, di ka sa pulan. Nasaya at tadakan, Dura. Wala. Dura! Apeakas na tila nga masimang pait. Nay, apeakas jay ti asawak. Kanyat mapaspasamak kinkwana. Kaslawan iti bukod na panunot. Sa bali ti aurana. Hoy, Dura! Anya ti raramidam. Ay, kayat mo no, naong. Padasam ka di. Nagmayat. Naguray ka. May parit ka di adruga na ita. Amo magkayam. Ay, isardeng mo na ita. Ay, apay nga sinigkawat mo. Ay, bakbakitan ka saan na makainaknakam. Hiyag mo man tayo tanonong. Ulita ka. Awan karba nga mga tipa iti kayat kong aramitan. Tabiyag ko na ito. Kan kang runaan ti amin. Kwartak ti pagbisbisyok. Nawatam. Sige mga friends, sumarap kayo. Wala na. Dito ti balay mi. Oh. Dito ti pangitunuyan tayo iti ragragsak tayo. Lolo, nabartag kasi mangpot ni Mami. Nagaduda. Nabartag dami. Anya. Alaing kay Jayan. Panawandak di Troyan. Ay, ala, umay ka dyan na wapok. Rumwarta. Darasam. Wan, Lolo. Dito'y tapay laing ngagnaid, apok. Ha? Akim balay dito'y, Lolo. Pumanaw ta ka din ijay balay? Wain, apok. Ay, pasensya kan masapol na pumanaw ta pa ijay balay. Abangan ta, dayto'y akwartaw. Ha? Panawan tanda lola kin mami? Agbakasyon ta pa'y laeng, apok. Wain, uray sumagmamanulaeng alawas, wano bulan. Anya? Ala, maturog ta na, apok. Tarabeeng, maturog kan, wain. Wan, lolo? Good night, lolo. Good night, apok. No kasapulan na yadayok ti apokok ijay balay. Tapno di na masaksyan ti madingar aramiden ti inakin lula na. Aramidek. Jak maanawa dagiti dua. Iso ay yadayok pailaan ti apokaw kadakwada. Lolo, saan ta ka din nga agawit ijay balay? Saan ay napok? Kwa nga main. Kanayon mo't lang awan da lulakin mami medyo balay. Sa bagay, kayat ko dito'y. Awan ti agong ungat. Way, napok. Napigsaak pa'y mait. Siyak timang paadalkin ka.
Aging ga iti kuliyaw. Igaid kaw ti agpasada. Basta igaid mo kumamay ti agadal. Wen lolo? Promise? Umadanin ti panagturpos ni Jano iti kolehiyo Nunaw. Wen pare? Agyaman iti adwan na itulong mo pare. No saan aga po iti impautang mo kanyak? Saan ko mapagadal ti apo ka? Ay na, awan ti rumba nga pagyamanam, Nunaw. Tabi nayadan nyo matinutang yaw. Saan ko man nga intay? Ay na, dakkail tinaitulong dagiti impapautang mo kada kami. Pare, iso nga agyaman kat pakiuray mo lakuman ti balance ka pare. Ay na, bayan yun ti balance yaw, pare. Di yun bayadan. Tulong ko, dayay. Anya! Jano, anak ko, kablaawan ka itinaragsak pa nagturpos mon. Agyaman mami. Ay na, kablawan ka po. Kat pakawanan na ko ma. Awanan, nakapsut akon. Masakit akon. Patpatkan kaunay, apo ko. Pakawan anak mat, anak ko. Nagbali na ka na uyong kan ka. Sorry. No jak imparik na ti pamatag ti maysa nga ina. Baasol ko. Mawatan ka no apay akasta ka, janin anak ko. Ngamin, di mo pulos na rin na dahita kanyak kainam. Iso pakawanan na kumamot. Anak ko. Nanang. Nonong lakay. Utang midyamin kan ka. Nuapay anak kagraduar. Ni Jano nga pukok. Pasensya kayaw. Iti panangipanaw ko ni Janaw. Tadyak kayat may matangan na tinagalas nga aramid yaw. Pagkawanan na kuma, nonong. Sorry. Tanagbali na kasukir nga anak, tatang. Nanang. Ala, sapay ko tagtultulo ya, hindi pa nagbalbaliw yaw. Ikarik, nonong. Uray siyak, tatang. Sorry, Jano, anak ko. No jak na itad ti pagrabangak nga inam, iti panagadal mo. Utang tayo ti amin ka ni Lolong. Ala, saan pa yan naladaw ti amin, nanang? Lola, mga barwanan tayo. Tapno naragsak ti panagdidin na tayo. Biyag. Ti tao. Aw, at tinatengin sa anak-anak ko. Imbaglasan nyo nagatgatangin ni Jay Syudad. Agyaman kami, tatang. Pasensya kayo na, dahil lang ti may pabalon ko kada kayaw. Diyak pa'y mga minaala titangdan ko anak iraap. Ayos lang ang tatang. Sana bali. At dapay mo't nabati ang kwartami kini ading ko. Kano at dabakanting oras mi, mapan kami maki-extra iji resort. Mapan kami Mapan kami maki-extra nga aginaw iji restaurant. Alagan anos kayo anak ko. Agagit kayo kang runani ti amin ikaidyo ti agadal. Pagyamanak unay gaputa amuyo at tulungan ti bagbagiyaw. Wen tatang, kabaulan mi mutten tagsapol iti kwarta. Saan mutten anaskan nga ipabaklay mi amin kada kayo ti gastusan mi? Ay nagyaman ako na anak, takasta ti panagpampanunot yaw nga anak ko. Nay, papanan niyo, Carol, Joy. Agpasyudad kami, Auntie Tonya. Anda nga min klase mi inton bigat. Kasta, aywan gayam. Agawid kayo kadiinton umay alawas. Ha? Apay, Auntie? Birthday ti anak ko, ni Mirna. Kasta ka di? Ay, pasensya kayon, Auntie. Ngamsaan kami ang makaawid. Ay, awan nga minagugas iti pinggan.
Kan agis is iti kaldero no saan kayo makaawid. Ha? Ikagumaan yun to kumati agawid. Tada kayo lang tinamnamaak nga agugas iti pinggan. Amoy umat asaan anairwam dagiti anak ko iti kakasta trabaho. Naimbag kada kayo tanairwam kayo iti kasta trabaho. Tadita lang amin ti kay batugan nyo. Unayin ti kasya pa nagsasao ni Auntie Tonya, manang. Di mon panunutan day jay ading ko. Nukas di kababati pa nagkita na kada tayo. Awan maaramidan tayo. Tinapatag, awan dakis ngar aramidan tayo. Sa bagay matkit di manang. Kan maysa, nadalos mo ti pagtataudan ti kankanan kan us-usaran tayo. Numan pa'y kastoy amakitang tangdan talaang, kas dishwasher iti panganan. Nagsakit lang nga panunutan. Amis mo pa'y akabsat ni tatang kat kas ti trato na kada tayo. Kas naa talaga ading ko. Tay ko na dangarod. Mismo akabagyam ti mangibabakan ka. Isong agadal takit di animbag. Saan aday ta ti pagsakitan tinakam ta. Addan to aldaw nga agbaliw ti panagkita da kada tayo. Basta napakumbabatay latta. Ala, umay kayon. Dagiti saan pa yanangan. Umay kailat ta mga la iti makan dito'y lamisan. Ado, ti makan. Oo, manungan ton. Mangan ka mo to na. Sige, agyamanak. Awan gayam. Pangayawan dagiti anak mo para ugas iti pinggan. Si Kanton ti aginaw kalpasan ti panangan na niya. Ha? Awan ngamin ti makasango. Makumikumbat dagiti anak ko kadagiti bisita da. Iso si kalatan ti agukas. Nala, di ka madanagan, kakanton. Tumulong ak nga agugas inton madamdama. Narigat mo't no si kalaang ti aginaw. Sapay lalaki ka. Ay, Ay, nairwan ni Manong Anton. Iso di mo pakadalagan manang huling. Ala, inawa mon dagito'y pinggan ading ko. Siya kun ti agugas kadagiti kaldero. Tapno mabiit ta amalpas, kit makaawid tamatan. O sige manang, siyak dito yan. bilibak mo't kada kayo ngagkabsat Joy. Carol, Ha? bilibak iti paragtintinulong yung ngagkabsat. Agyaman kami unay, boss. Awan mo ti sabaling agtinulong no saan ada kami. Sa bagay mo't kat di kasta talaga. Sakripisyo lang tapno makaadal kayo. Amoyo, kastak mo tidi. Inananusak ti nagtrabaho kabayatan ti panag-adal ko. Amin narigat kat napadasak. Ngamita, nakitak mo ti bunga dagiti rigrigat ko. Amoyo, panagkita kada kayo ngagkabsat, napintas to ti masakbayan nyo. Agyaman kami unay, boss. Sapay la ko mga rod takasta. Di nakawagan iti boss. Manong kunayolatan kanya, kading ko. Gaputa sana dishwasher ti pangibilbilang kada kayo. No di kat kakabsat ko. Ay na, agyaman kami at talaga manong. Nakasingsingpot ka kada kami. Sabado ita. Iso nga'y mayak Manong Anton. Kunak no nagawid da Joy kan Carol. Ha? Ay sanda nagawid. Ngamin adda ka no igsam ni Joy ita. Kasta ka di. Apay kaday. Anya ko mati para midmaw. Nasamak ngaminan ijay likod ti balay mi. Tangdadak kumay da ngagdalos. Ay sayang. Awan damay. Apay dagijay anak ni Manong binakaruba yung ay. Awan daya. Adada, ngam sanda mata na makitang tangdan. Makitangdan da pa'y aya, no addaan da mata ni tinatalga da trabaho. Anya. Dayoy kumakan, Carol. Kan ado pa'y ngamin, jay na usar akaldero ijay balay di kalman. Ado ngamin, dagiti gagayim ni Mirna ngay may simarungkar. Kat ne, awan agukas kadagi jay. Ha? Sika ngay Manong,
Kayat mo ti matangdanan, ta si kalangan ti umayag dalo si jay likod ti balay, ken agis ismetan iti kaldero. Manong Franco, saan kami pailaang makatrabaho dito restaurant inton bigat? Ha? Agawid kami ngamin iti probinsya. Da kami kiniading ko. Sarungkaran mi kumanitatang. Ay katwa na. Awan parikot iti day taading ko. Nasaya at mata na panunot yu ti agawid. Kasla nabayag adi ka nagbakbakasyon na. Wanyarad manong. Sayang. At damot na era na apapanak no bigat. Umayak kumamat tap na mapasyar ko ti probinsya yo. Uradyalugan ko kumanti usarin tayo. Ha? Ay, kuwa manong, umay kayong tulaangan kalpasan ti graduation ko. Uwan ngagpaiso niya. Duwalangan abulan. Agraduar ka gaya man na niya. Wan manong. Nagbiit ti panawan ngagpaiso. Kasla ka ano lang edi may kayo kiniading mo diti restaurant ko ang nag-apply kas dishwasher. Gamita, duwalangan na bulan. Agraduar kan iti kina-engineer. Wan manong, awan imposible basta agsalukag. Ken gapumat laang ititulong mo kada kami, Manong Franco. Damag ko nga graduar gaya mo ni Joy aka anak ka, Mare. Amangan mat no sa bali a joy ti bagbagam. Kasano kumamat ang makagraduar day chay, kat nagsardang samot iti panagadal na. Gaputawan kat nga rod ti umdas abos-busan da. Ha? Diyak lapat yan day tangay bagbagam. Ha? Para inaw dalang ijay restaurant, makagraduar da. Oho, imposible day ta. Ay na, jakpat yan nga agraduar ka, anak ko. Well, nga may napampanunutay. Di kay kabaila na pagturpusan nga agkabsat asisyak lang ti mangisakad. Imbag lang ang tananakam kayo, anak. Ala, di kay agsangitan Ay na. Rumbang lang ang atulungan mi ti bagini. Gaputaad da edad yun. Saan yun akabailan ti agtrabaho iti nadalsan? Ay, ungayam. Nagsaritaan mi kini Manong Franco nga ijay tayo syudad nga agselebrar kalpasan ti graduation ko. Anya? Untatang, ken amuyo ka di? Naku na ni Manong Franco, agastos na ti amin. Ay, kastaya! Ay, nagsaya at talaga na jay abusyaw. Yaka mo no kasano ti panagyaman ko kan kuwanaga po iti kinaimbag na. Naku na napay, nga adda ka no regalo na para kanya. Itad na ka no sakbay ti graduation ko. Diyak amo no niya day chay tatang. Ay, kastaya! Ala, mapantayo nga ron ame din ton madanon ti aldaw ti graduation mo, anak ko. Tatang, awisan yun to niyan tito niya. Kastamot yung dagiti kakasinsin ko. Iti kasta, naragragsak no ad-ado tayo. Ang mga no nawaya kayon ton inton umay alawas ton ya. Apay manong, adda ka diawis mo. Kwa adamot basit pagsasangwan tayo ijay syudad. Ijay kanong amin ngag silibrar ni Joy. Joy? Anyat celebraran na. Agraduara, hindi anak ko. Anya. Mangrabrabak kan samot Manong Anton. Ay, saan? Saan na ka mangrabrabak? Pulnao ti bagbagak. Isu maawis kayo amin nga umayjay. Di ka madanagan, tadamot libre a pagluganan tayo. Naibagak iti nga darigalok para kan ka. Sakbay ti graduation mo, san ka di? Uwan Manong. Manon atawan ti panagsirsirbi yung agkabsat dito restaurant ko. Makitak ti kinasayat yo. Ken
Nayasidag matenterik na kada kayo. Manong, Ilakok ti restaurant itinalaka a presyo. ha? Ilakok itinalaka ti restaurant ko kada kayo. Anya? Uwen. Ket mabalin nyo ahulugan iti binulan. Tapno saan kayo amarigatan? Agpaiso? Manong Franco? Uwen. Agnaid kami nga ni abroad. Ket ado ti mapanawa ka negosyok dito Pilipinas. Iso nga ilakok langin na ti restaurant. Agyaman kami, Manong Franco. Talaga na kasing-singpat ka kada kami. Kabala mabayadan dayta. Ta saan met nga iso ti dakkel a restaurant. Ken isuan na lakalang ti panangted ko kada kayo. Ta regalo ken ka ti daduma iti panagraduar mo. Agyaman na, Manong Franco. Ay na, congratulations, Joy! Ay, maragsakan ako unay para kan ka. Ay na, nakagraduar kan. Agyaman na unay, nana. Ngam, sa anak pa amak ko na anaan-anay nga inhinyero. Gapot take pa'y iti board exam. Ay na, amok ka ba alam day ta? Iso nga itapay laeng kablawan kan. Kanay na, nagpintas mo na ito a restaurant. Nga oray saan nga iso ti dakkel. Dito'y ka niya ibagbagada pagpapaayan nyo iding agkabsat. Una na, dito'y kami idi makitang tangdan nga agugas iti pinggan. Ang damag ko aginatang mo kano dahito yan balasang ka. Saan pa'y, nana? Ngamin, saan mi pa'y anabayadan? Anya, sikat yakin kukwa iti dayto ya restaurant. Joy? Kuanti, saan ko pa'y ako kwa? Tadyak pa'y mat nabayadan. Anya, pangalam ko mga iti pagbayad mo. Hulugak iti binulan, anti. Nasing pati sigod a boss mi. Tanalakalaang ti panangilako na kanyak. Anya, Iso ano maira na nga umay kayo agpasyar dito'y syudad. Umay kayo lang dito'y restaurant. Ta dito'y kayo amangan, anti. Nagswerte mo ni Joy anya, mariton niya. Manmano ti busa kasi ti sigod nga amo da. Naggasat dagi siya ngagkabsatan. Naparaburan da iti bendisyon. Ay, mariton niya. Di ka mo matagtagariditahan. Nakaululi mo kamutan. ay kwa, dala pang panunutak, mare. Ada ka di parikot mo? Ay, nalaos tibain ko iti kanaka. Nakatorpos ni Joy, nga awan man la apulos tintultulong ko kankwana. Tinagtagibasit ko iti, ngam ingkaed na tinakatal. Iso nga ita, kasta unay tibain ko, mare. Ay, Mare. Jak ninamnama kastoy ti pagpanagan na. Nakalpasan iti panagatal na. Kat adda pa yung negosyo na. Joy kanakan, umayak man. Oh, anti Tonya. Umay kayo, sumra kayo. Agyaman na kanakan. O sige, anti, agtugaw kayo. Ha? Inarakop dakmutan, anti. Pakawanan na kumakadagiti saan anasaya at anar-aramidak iti kada kayo iti kapsat mo. Kastamatan iti amayo. Anti, Kinapudlo na. Tsaka mo, no kasanong akidawak iti pamakawan kan ka. Inturturod ko laeng. Ngamin, jak makaturog gapo iti panang tagtagibasit ko idi kada kayo. ay, ni anti mat. Awanin day jay. Bayan tayon day jay, tanapalabasin, anti. Kinapudno na. Pagyamanan mikit di Gaputa day ta tinagbalin akarit para kada kami iti kabsat ko. Tapno igaed mi ti agadan. Pakawanan na kanakan.
Imbes at tulungan kayo akakaanakak. Saan? Gaputakas taunay ti panang tagtagibasit ko kada kayo. Katagyaman ako, nay. Tay tilaksit ti kinadakas ko nga antiyo. Nasaya at kayo latta kanya. Wan, auntie, gaputawan mo ti magunod mi, no bilang tagibales kami. Kan saan anasaya at dayjay. Kat agyaman kami unay kinitatang. Gaputa pinadakkel na kami itinasaya at asursuro. Juan, katsapay ko ma. Taday ta kinasaya at yu ti balunan nyo akanayon sa dinuman ti papanan nyo. Kan anyaman dagiti mapagtengyo iti biyag. Wan, auntie, kat agyaman ak unay iti palagipyo. Awan kayam kaanakan. Gaputa mabainak nga masidagkan ka iti restaurant. Dito'y kun nga ipaka. Kablaawan ka itinaragsak a panagturpos mo.